Podcast Kurdi qise dike ji podcastkurdî.com û hemû platformên podcastan hûn dikarin li me guhdar bikin. Dembaş guhdarên delal ez ê vê carî ji we re behsa gera xwe ya li Îranê û Rojhilat bikim. Lê ez ê Kurd bi kurmancî bêjim. Di meha Hezîranê de bi şirketek ger û geştê re çûm Îranê. Bi rastî min pir dixwest ku Rojhilat bibînim. Di Instagramê de rastî derfetek û hahatim û tevlî vê gerê bûm. Bawerim yekem carê ji Tirkiye ber bi Rojhilat ve gereke wiha fermî çêdibû. Heta niha şirketên gerê hema çûne Tehran, Tebriz û Şîrazê filan, yani cihên popüler û hinekî din bêtalûke. Dikarim bêjim ku di vî aliyê de me gaveke destpêkê avêt. Em di otobüsa gerê de 13 kes bûn. Di nav me de bijîşk, wênevan, youtuber, endezyar, wênesaz û çivîknas jî hebûn. Rêberên me şoreş û giyan tiştên gelek xweş û nû nîşanî me dan. Em li Geverê gehîştin hev û ji Geverê bi transitek çûn Bajêrgê. Li deriyê sînor ê Bajêrgê piştî kontrolên rûtîn em derbasî aliyê Îranê bûn. Ji wir re dibêjin deriyê sînor ê sero. Dema meriv derbasî wî alî dibe, li ber derî û derdorê gelek kesên ku tümen yani pereyê Îranê di destê wan dane tên ba meriv û dibêjin em têle bi tümen diguherînin. Em ji wan derbas bûn û li otobüsa ku ew ê li Îranê me bigerîne swar bûn. Em li ber qulubeyekê biçûka kontrolê hatin sekinandin. Karmendek ciwan ê ku hema beja qet bi tirkî nizamvû rika xwe dame. Ji bilî me tu kesî tune bû li wan deran û bawerim ji bo ku nedixwest bi tenê bimîne karê xwe dirêj kir. Ji ber ku di pasaportên çend kesan de mohra Amerîka û İsraîlê hebû, em nêzî 3 saetan li wir hatin rawestandin. Hûn dizanin tirsa herî mezina Îranê ji rêxistinên istihbaratê ye. Bi taybetî ji aloziya navbera wan û İsraîl û Amerîkayê de dibe sedem ku di asta paranoya de baldar bin. Piştî ku pasaportên me birin hindirê wê kulûbeyê yekû gazî me kirin. Ji me teva pirsên ecêv kirin. Mîna tu ji mîtê kesek nas dikî? Ji malbata te kes nav karê dewletê de heye yan na û kî ye? Çi karî dike? Ji xwe hewa pir germ bû û bi ser de cihekî em lê bisekinin jî tune bû, em di otobüsê de gelek aciz bûn. Piştî 3 saetan rayedarek hat û ji me lêborîna xwe xwest û piştî vê prosedûra kêfî em birê ketin. Ji bo ku bikar vî li nav sînorên welêt serbest bigerî, divê dilgor pîvanên wan tev bigerî. Jin gere sergirtî û bi tevî cilên dirêj, mêr jî bi pantor bin. Şort qedexeyê li vir. Me jî li ser hişyariya rêberên xwe cilên mildirêj ên li gor pîvanên wan bi xwe re anîbûn. Jinan bi xwe re laçik jî anîbûn. Li Îranê û Rojhilat bi piranê xelk debara xwe bi çandiniya sebze û fêkiyan dike. Li kêleka reyan kamyonetên fêkiyan hene. Fêkî li wan deran heta tu bêjî pirin û erzanin. Erê me dest bi rêwîtiya xwe kir. Em destpêkê çûn Urmiyê. Em li kêleka gola Urmiyê sekinin. Taybetiya vê golê çi ye hûn dizanin? Ev gola xwe ye. Belê, ev gol xwe çê dike. Rengê wê sor û spî ye. Mirov efsûnî dike. Rêberê me got ku piyê xwe bikin nav vê xwe ya, ew ê hemû êşincanê we bikişîne. Me jî bi gotna wî kir. Di vê navberê de rêberê me hişyarî kir û got ku li Îranê gotina rêber qedexe ye, ji ber ku ji bo wan tenê rêberekê ye. Em li bajarê Urmiyê ku bajarekî gelek şêne, rastî dîmenên gelek balkêş hatin. Restorantên lüks, mirovên nazik û tiştên erzan. Ji ber ku têlê li ber tümen çarkatên biqîmettir e, tiştên li wir li gor me erzan bûn. Em li gelek bajaran geriyan û çûn serdana cihên dîrokî. Taxtê Sultan Süleyman, peykerên rewşenbîr û helbestvanên Kurd û cihên xwezayî yên ku mirov dibe heyrana wan. Ji zarokatiya min heta niha du xeyalên min hebûn. Dîtina Hewremanê û Mehabadê. Em çûn herêma Hewremanê. Di daketina vê herêmê de hêzên ewlekariya Îranê bi awayekî kêfî em sekinandin. Piştî ku em demeke bi hincetên pûç û vala hatin rawestandin, rêwîtiya me dest pê kir. Bi rastî daketina eyaleta Kurdistanê li gor eyaletên din zehmettir e. Niha jî ji we re hinekî behsa vê herêmê bikim. Hewreman herêmeke çiyayî ye. Lewma jî kerokan di dîrokên de navê Hêlîna Teyran li vê herêmê kirine.
هرم دو 27 تیرمه سال 2021 ده کتیه لیست امیرات چاندیه اونسکوی. پایتخت او نافچه پاوی یا گریدای باجار سینه و گری هری بلند هرمجی گری شاهویه. بلندای گری شاهو 3500 متری زیاده تره. چه سیلینه کدناو هرم را درباست به برنگ خوی شین مرف دیل دگره. هندکارم کشتیان سرگوله بگرن. هورمان دورن وکی حلبچه دشتاگر میانجی دگره نافخواه. گلی هرمه به پرانی کردن هورامینه. باجارن مزنترین ین هورامان پاوه و مریوانن. لهرمه به پرانی زاروای گورانی ته آخافتن. هورامان جالی اول چند uzman de خودیجه کی تایبته. ناونده اولا یارسان لوره زردشتی و گلک ترکات مسلمانان جهنه. خلق هرمه پر خزانه. لو ماجی جوان هرتم کوچ دکن دچن ولاتندن. خلق هورامانه خانیان خواه کرنه هتل. هجمارا هتلن بوتیک اندنافچیای انده هاتنه چکرن هر کدچه زیده دبه. امشوک و دو روش لهورامانه من. لوتلک سکات کمالباتک برود به من شوک وک خون در باسکر. به خدمت و خارنه خویم باش مرف شرمی دکن. گوش هورامانه وقتیام مینا کش خونک هشیار بومه کتم نوالهیک. گرم الباجارن دم بردوام کر. لسنه امچون کولانک کودکانن تavla و کشیکلی هنه. چکرنا وانتشتان لوی باجاری وک هنرک دیدیتن. گرامه پشتی چند روزان لکرمانشاهی بداوی بو. هوالن من بفروکی چون تهرانه و جورجی و گریان ترکیه. لیز افشتر لکرمانشاه مام دورا روژیجی بر به باجار خیالن خواه بریکتم. مهابت آنجی بگوتنا فارسان سابلخ. لباشور گولا اورمیه. 1300 متر بلندایی ویج روی آویه. نفوساوی نزی 200,000. وقت زانین د سال 1946 ده لور کومارا کردستان یا مهاباد هاتی آوا کرن. مهاباد د عالی نفتی ده دولمنده لور زانینگه هکیه. دناس نورن ایالت کردستان ده 6 باجار هنه باجار دویمین هری مزنجی مهاباده. گلک کانین در دورا باجیر با آوا خواه شفا ددن مروان. لنوانده مهاباد تیرا دلخواه گریام. پشتر من خواست هر میدان چارچرا و جهه که قاضی محمد و حوالن خوالی هاتنه دار وکرن. دريدا من چند کسان پرسا میدان کر. من دگوت گلو جیه که قاضی محمد و حوالن خالی هاتنه دار وکرن کدره. بترسل من دن هرتن و برسم نددان. داویه دو جنن کجلو برگن نوشن وان بون بملی من گرتن و ازبرن بردریه دکانک. ترسیام. لور بدزیج مرا گوتن لور اف پرس قده خیه. توی سر خواه بکی بلایه. دلوان درام بیگرتن جی ولی کس نکارتا خلاص بکه. ماتمایی بون من نظام بکو پرس کرنا جیه داردا کرنجی قده خیه. ره چارچرای نشانی مندان. بسردان میدان چارچرای ده دیروک لبر چاون من زندی بو. پر هستوار بوم. پیش را چوم سردان گورن قاضی محمد و حوالنوی. جهک گوروان لینه نزدیکی 30 دقیقه دوری میدان چارچرای. پشتی کومنش چند جنام پرسی گیشتم و گورستانا بچوک. مرفلی کاری هر سر گورن قاضی محمد و حوالنوی. تنه دکاری جور یان جدوری و تماشاوکی. جبر کو دورا گورن وان هاتیه دور پیچ کرن و زنجیر آوت نسر دری گورستانه. لی اوتل افشار اکل مهاباد لیمام راستی کسک گلک هجه هاتم. خودی اوتل کسک گلک دل نزمک بو. بهیست کو از آمدی مه هات بامن و مهفدو ناز کر. ددما مهرجانن چاندو هنری ده جارکاتی آمده. جمره بحثا جیانا باوی خواه کر. باوی و کوم کوالن خواه بهیست نکوی قاضی محمد بیدار وکرن چونه هواراوی. و حمو هاتنه گرتن. گلک جوان هاتنه ایدام کرن و عجیب کفارت جمرنه خلاص بیه. لدی ساجی 24 سال ده زندانن ایران دمایه. لیو ماجی ناو محمد قازیل گره خواه کریه. یعنی الخوادی اوتله. دوه گره دا پرسکره که من چه بو؟ منجوی کسی را بحث روش خواه کر گلک گالی کاریا من کر. ریو ری باز نشانی مندان و بسایاوی بساخی و سلامتی که هشتم دریه سینور. دما امدگوندان را در باستبون به حمدی چاوه مل کول براندگریا. جکسین کتشتن با قاچاقی دسینوران را در باستکن گلک جارانج عالی لشکرین ایران و تن کشتن آنجی لشکرین ترکیه و تن بریندار کرن را دبیجن کولبر. لباجارن سینور اینوکی مریوان، سردش، سینو، بانه، پیرانشار، بوکان، خوی، سلماس و کرمانشانه خلق دبارا خوب کولبریه دکن. لإيرانه او روجلات خلق شکرتنه دترسن. بری هر تشتی به تایبتی جن دبیجن که بریا شورشا ایرانه روشوان باشتر بویه. آزادی اجنازه دتر بویه و مروف سربست بونه. جوان، چاپمنی، هنر و گل قادن جیانه دبن زخته دنه. لإيرانه لکوچیان پارسک تننه.
لدیسا جی خلقی دگوت کو قیرانه که مزن آبوری هیه. آجوکارک دگوت جبر کو روش آبوری نباشه ام نکارن زاروکن خواه بدن زوجاندن. کوچبریا میجید آستکه بلنده مروف جیانا خو رازی نینن. لنخوشخانه این دولت روش تندرستی نباشه مروف نچار دمینن بر خو بدن نخوشخانه این تایبت. دالی آزادی زمان ده مخابن ایران پراتیک یک باش نشان ناده. حتی چند سال بریان ها جی لدبستان دولتی زمان انگلیزی ده هات فیر کرن. لینها به هنجتا که اف زمان واندوره که نینی لچانده خلقیده که انگلیزی لدبستان دولتی هات یک هدخه کرن. به پرانی زمان ترکی و اک زمان بیانیتی دیتن. تشتکی بالکشه. جسدی نوت خلقه به ترکی دزانه. لگور قانون بنگهینا ایرانی خواندن و نویسین فیرمون و فیرکرن زمان دای که نکیرک زمان فارسی لدبستانان آزاده. لیویا پیک ناینن. لیوی ولات اکو نفوسای در دور 85 میلیون ده رژه خواندن و نویساندنه جسدی نوتی زیده تره. لیکسن کزانگه اعتقادینن گلک جاران بیکاردمینن. لیوماجی بر خوددن دروی ولات. مثلا ایران چاپمنیا کرد نه آزاده. لهم باجاران رادیو و تلویزیون بزمان کردی هنه. لجالی حکومت و تنبره و برن. کوار و روزنامه اینکو دستور وشان دستینن امروان کنه و هر تم راستی تعلقه گرتنیتن. هر تشت بن چاودری حکومتی دیه. مدیا جواکی تی سانسور کرن. فیسبوک، تویتر، یوتیوب، سیگنال، تلگرام و گلک یدن لإیران قدخنه. تنکاریش بلی واتساپ و اینستاگرام تشتکتن بکاربینی. اوشی دبن کنترل دولت دنه. مگود کنترل هات بیرامن. مثلا گر که تو بخوازی دویز هور بکی پیوسته یان پاسپورت خواه نشان بدی و آگاهی بدی دولته یان جی دویز خواه بدی ولاتی که ایرانه اوشی بکه حساب خواه و پره ایرانه بدته. تشتین خارنش در و زوب زوناین کرین. هم مادین بیرا، کولا و گلک تشتین و خارنش در و دستینه اول ولات خواه چه دکه. خلقین ایرانه روشا ترکیج نیز ود شوپینن و بفکارن. گلک کسان جمرات گوتن کنها Türkiye ber be İran buyine vediçe. Digel hemu astengi anji çoyna rojelat u ditnavan deran gelek hoş bu. Be heviya kunj rojek rojelat velat xwe bibinin u lê bigerin dem baş. Podcast Kurdî qise dike ji podcastkurdî.com û hemû platformên podcastan hûn dikarin li me guhdar bikin.